I pozdrav ljudi, danas ću da pokažem kako skinete pesmu ili neki video sa YouTube-a. Znači pomoću ovog programa se to radi. YouTube video downloader, već nemate, ne znam kako se tačno kaže, ali samo prekopirate taj link od videa, samo tu nalepite, onda izaberete koju ćete rezoluciju, a stavite nešto, ajde, 720, izaberite da će da vam se to sačuva, samo download, samo sačekamo, znači ovdje pauziram, i evo ljudi, skinuo se ovaj mali file 30 MB, nije baš nešto mali, da vidimo kako je rezoluciji, OpenReach KIM Player, KM Player, kao što možete vidite, dobra rezolucija. Nastavljamo dalje, ćao ćao, ko je? Od Beograda do koga pričam u noć, ja imam svim. I to je to ljudi, znači video se dobro skinuo, dobro rezoluciji i sve to ono, i dobro pikseli su, 720p, dobro je. I ako vam se video klip, stavite like, subscribe ako niste. Ano, vidite nas na našoj FB stranici, lajkujte i tu stranicu i pozdrav ljudi.